televizním pořadu polský kněz Kobyliński v rámci rozhovoru o takzvané decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanázie spojené se spowiedí a svatým přijímáním. Dwa sprzeczne dokumenty ze sobą zostały wydane w Kanadzie przez Kościół katolicki. Część biskupów podpisała się pod dokumentem, który mówi, że tak, kapłan ma towarzyszyć takiej osobie, może nawet po odpowiednim rozeznaniu udzielić jej sakramentów świętych, można powiedzieć na drogę eutanazji. Druga część, biskupi Alberty, uznali, że takiej decyzji podjąć nie może, że w sytuacji, jeśli ksiądz wie o tym, że taka osoba szykuje się do eutanazji, nie powinien jej towarzyszyć, udzielać sakramentów na ostatnią drogę i nie powinien również sprawować obrzędów pogrzebowych. Mamy Kanadę przepołowioną. Kanada wschodnia mówi tak, należy udzielać sakramentów świętych osobom, katolikom, którzy poprosili o eutanazję. Natomiast zupełnie inną decyzję podjęła Kanada Zachodnia, czy katolicy mieszkający w zachodniej części Kanady. Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanázii, to znamená sebevraždu, schválit tím, že dovoluje kněžím udělat sebevrahům před vědomým spáchaním sebevraždy svaté svátosti. Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátosti zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná. Heretičtí biskupové, kteří dovolují a tím i prosazují udělení svátosti před asistovanou sebevraždou, eutanází, asi neznají 5 podmínek svaté zpovědi, které znají už děti z katechismu. Za prvé, zpytování svědomí. Za druhé, lítost. Za třetí, opravdové předsevzetí nápravy. Za čtvrté, vyznání hříchu. Za páté, dost i učinění. Kdo se rozhodne spáchat hřích asistované sebevraždy, nesplňuje ani podmínku zbuzení lítosti, ani opravdového předsevzetí, ani pravdivého vyznání hříchu, protože sebevraždu za hřích nepokládá. To platí i o biskupu či knězi, který mu dá rozřešení a svaté přijímání. Jde o svatokrádežné udílení a přijímání svatých svátostí. Tímto heretičtí kněži dávají těm, kteří se rozhodli spáchat sebevraždu, potvrzení na cestu do zavržení a zneužívají k tomu svaté svátosti. To je do nebe volající zločin. Navíc v člověku ubíjí i poslední kapku svědomí, která by se v něm snad ještě mohla probudit. Svým heretickým přístupem zaviní, že i druzí pak bez nejmenší výčitky svědomí půjdou stejnou cestou sebevraždy do zavržení. Takoví biskupové a kněží vůbec nepočítají s Božím soudem a věčnou záhubou. Svým falešným humanismem masově táhnou lidi do pekla. Postoj heretických biskupů a kněží ke svátostem spojeným s eutanázií je postojem totální nevěry. Mnoho lidí umírá náhle, nepřipravených na smrt. Utrpení, které Bůh dopouští před smrtí, je z hlediska věčnosti i z pohledu církve pro duši velkým požehnáním, protože je to čas k pokání. Pak i utrpení spojené s Kristem má nejen očistný charakter, ale tato oběť je i formou misie a lásky,
především pro nejbližší členy rodiny. Kněz by jako podstatu pastorace těchto nevylečitelně nemocných měl zdůrazňovat Boží lásku projevenou Kristovým výkupným utrpením na kříži. Měl by vyjasnit nejpodstatnější pravdy, a to smysl lidského života a utrpení, smrt, Boží soud, věčné zavržení v pekle či věčný život v nebi, které se obzvlášť těžce nemocného aktuálně dotýkají. Před asistovanou sebevraždou, eutanazií, biskup či kněz, který zneužívá svatou zpověď a svaté přijímání, asistuje ďáblu, aby tak oklamanou duši dostal do pekla. Ještě před několika desetiletími na katolické vesnici i malé děti s velkou vážností prožívali, když byl někdo těžce nemocen či umíral. Obávali se, aby kněz nepřišel pozdě a stihl ještě včas připravit umírajícího na přechod do šťastné věčnosti. Když ale kněz nestihl přijít, či ho dotyčný odmítl, to už i děti se svými rodiči prožívali jako velikou bolest s vědomím, že dotyčný jde do věčného zavržení. Dokonce i prostí věřící byli poučeni, že v neočekávané situaci, například při havárii či těžkém pracovním úrazu, kdy už není čas zavolat kněze, se mají sami snažit vzbudit u umírajícího dokonalou lítost tím, že v jeho blízkosti anebo přímo do ucha mu opakují slova: Ježíši, já tě miluji, že jsem zhřešil, lituji. Vědomí potřeby zachránit duši bylo velkou motivací blíženecké lásky. Vlivem liberalismu se dnes už o věčnosti, o hříchu a Kristově výkupné smrti na kříži ani o posledních věcech člověka v katolických chrámech téměř nemluví. Slyšíme mantrování o společném Bohu s malým B s pohany, o potřebě přijímat islamisty, o tom, že musíme mít soucit s homosexuály. Tato jednota s herezemi a láska ke hříchu je novým antievangeliem, které vede do pekla. Pokoncilní atmosféra zcela změnila myšlení. Statistiky před koncilem dokazují, že většina katolíků přijímala svatosti nemocných. Současné statistiky jsou však už opačné. Většina katolíků umírá bez svátostí. Jaký je to paradox, že v této situaci církev vnucuje dobrovolným sebevrahům svatokrádežně svátosti. Biskupské konference, které schvalují udělování svátosti před eutanázií, jen dokazují, že takoví biskupové jsou heretici a proto všechno, co konají, je neplatné, i jejich svátosti. Viz bula papeže Pawła IV. Dotyczy na przykład Kanady. Otóż w Kanadzie w czerwcu 2016 roku wprowadzono legalną eutanazję, która jest nazywana w Kanadzie wspomaganym samobójstwem assisted suicide. Mamy właśnie w Kanadzie w ostatnich miesiącach podział wśród katolików, to znaczy katolicy mieszkający w diecezjach Kanady Wschodniej
podjęli decyzje liberalne, to znaczy, że należy udzielać sakramentów osobom, które prosiły o eutanazję, natomiast biskupi diecezji Kanady Zachodniej podjęli decyzję przeciwną, to znaczy, żeby odmawiać udzielania sakramentów tym katolikom, którzy poprosili o eutanazję. Na tomto príklade z Kanady vidíme, že dnes pseudopápež František dáva možnosť v rámci katolíckej cirkvi oficiálnu existenciu herés všetkého druhu. Naviac sú už biskupskou autoritou zavádzané do tzv. Pastoračnej praxe. Pseudopápež František boskáva nohy transsexuálom. Presadzuje islamizáciu do každej farnosti a do každého kláštora. V Amoris Laetitia poprel existenciu objektívnych morálnych noriem. Táto jeho činnosť sponúka liberálnych biskupov, kňazov i všetkých heretikov v cirkvi dovoliť si už čokoľvek. Môžu poprieť všetky pravdy katolíckej viery. A túto apostáziu oficjalnie wcielować do praksy. I to jest tak naprawdę pierwszy taki moment, w którym mamy jawne powiedzenie duszpasterstwo, no bo to oczywiście oni podkreślają, nie zmieniamy doktryny, eutanazja pozostaje złem, to jest zabicie człowieka. Człowiek nie ma prawa o to prosić i nie powinien tego robić. Ale po raz kolejny rozchodzi się duszpasterstwo od doktryny i mówi się, no ale duszpastersko musimy być z takimi ludźmi. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto jest w szpitalu, nawet w takiej sytuacji, że on chce prosić o eutanazję, żeby ksiądz odmówił, żeby przyjść, porozmawiać, wesprzeć. Ale z drugiej strony trochę tutaj pojawia się taka wizja Kościoła jako takiego kiosku, w którym rozdaje się sakramenty, a tymczasem chodzi tutaj o bardzo jasną sytuację. Jeżeli ja w sposób świadomy odrzucam nauczanie Kościoła, to właściwie na czym polega mój związek z Kościołem sakramentalny? Kościół ma głosić miłosierdzie, ale kiedy Pan Jezus do niego przychodzi grzesznica, mówi, odpuszczają ci się grzechy, idź i nie grzesz więcej. A tutaj w tym wypadku kapłan by powiedział, odpuszczają ci się grzechy, możesz dalej grzeszyć. Czy możesz ten grzech zrealizować? Bardzo często pojawia się, zobaczyłem w internecie argument, przecież przy wykonywaniu kary śmierci jest ksiądz, udziela sakramentów i przywołuje się wzruszające momenty z filmów, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Ten skazany na śmierć, on tego nie chce. Co se týče pastorace katolíků, kteří žádají eutanázii, musí spočívat v úsilí odvrátit je od tohoto úmyslu a skrze práve pokání je pak vést k záchraně své duše. Přístup kanadských biskupů je znakem novodobé duchovní schizofrenie v katolické církvi. Pokud nejde o změnu doktriny, jak tvrdí, pak před eutanázií, sebevraždou, nemohou být uděleny svátosti. Pokud jde o změnu doktriny, pak je tato církev už heretická a svátosti jsou neplatné. Czyli mamy katolików, członków tego samego Kościoła katolickiego, którzy w ważnej kwestii w zupełnie odmienny sposób oceniają problem eutanazji i sakramentów świętych. Jedna časť biskupov v Kanáde schvaľuje udeľovanie sviatostí pred eutanáziou. Druhá časť to zamieta. Ale obidve tieto časti sa prikrývajú autoritou učiteľského úradu a odvolávajú sa na jednotu so Svätým prestolom. Tento nonsens môžeme prirovnať k prípadu, že by sa ministerstvo dopravy rozdelilo a schválilo dva dokumenty. Jedna časť ministerstva prvým dokumentom potvrdí, že sa musí klasicky jazdiť po pravej strane. A druhá vydá dokument, že sa zároveň môže jazdiť po ľavej strane. Aký bude výsledok?
Alebo keby ministerstvo zdravotníctva analogicky vydalo rovnako 2 zákony. Na základe prvého lekári sú povinní ľudí liečiť. A na základe druhého môžu z ľudí vyberať orgány a tak ich usmrcovať. Spájanie eutanázie so sviatosťou zmierenia je totálnou degradáciou tejto sviatosti. Aký je pravý zmysel sviatosti pomazania nemocných a sviatosti zmierenia? Pripraviť sa na smrť vyznaním hriechov, prijatím svätého prijímania a pomazaním sviatostným olejom na šťastný prechod do večnosti. Ale nešťastný prechod do večnosti zabezpečuje svätokrádež pred asistovanou sebevraždou. Spoveď, ale i sväté prijímanie má kresťan prijímať preto, aby bojoval s hriechom. Pokiaľ je ale hriech normalizovaný a dotyčný ho nechce nazvať hriechom a už vôbec nie proti nemu bojovať, tak aký má zmysel, aby pristupoval k svätej spovedi a k svätému prijímaniu? Ide tu o zjavnú svätokrádež. Čo sa týka eutanázie, túto rovnako presadzoval vehementne Hitler s cieľom vyhladzovania neárijskej rasy, ako sú cigáni, židia, Slovania a politicky nepohodlné osoby. Dnes nový svetový poriadok realizuje víziu Rímskeho klubu o redukcii ľudstva na tzv. Zlatú miliardu. K tomuto má architektom nového svetového poriadku poslúžiť obzvlášť masové používanie eutanázie. K tomuto je ešte treba zmeniť verejnú mienku. Predovšetkým skrze mass média. Zmeniť legislatívu a cirkevníci potom už slávnostne pokropia a dajú požehnanie tomuto zločinu vraždenia ľudí. Z lekárov, ktorí skladali Hipokratovú prísahu, sa majú stať vrahovia podobní nemeckým lekárom v koncentračných táboroch, ktorí dávali smrteľné injekcie k ukončeniu života. Pravdivý katolícky pohľad na eutanáziu je, že je to sebevražda a človek nemá právo si život sám vziať, ako si ho ani sám nedal. Preto katolícka cirkev jasne učí, že taký človek je s najväčšou pravdepodobnosťou večne zatratený. Bohužiaľ dnes, keď heretici okupujú najvyššie úrady v cirkvi a rovnako teologické katedry, nastala zmena myslenia. A katolícka cirkev už nie je svetlom pre tento svet, ani soľou zeme, ale svojimi herezami sa stala duchovným Babylónom. K obnove cirkvi je treba len jedno. Pravdivé pokánie. Musí sa vrátiť k pravovernému učeniu, postavenom na písme a tradícii. To musí byť spojené s prijatím Ducha Božieho, Ducha pravdy a zrieknutím sa ducha klamstva, heréz a smrti.